श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार प्रिय स्वामी भक्तांनो. पुराणात या मंत्राचा उल्लेख आहे. हा एक असा मंत्र आहे ज्याचा दिवस रात्र 108 वेळा जप केल्यानंतर दूर चांगला परिणाम होतो. या मंत्राचा जप करून तुम्ही तुमच्या मुलांची बुद्धिमत्ता वाढवू शकता. ज्या घरामध्ये या मंत्राचा वास असेल त्या घरामध्ये सकारात्मकता येते. अभ्यासात मुलांचे मन लागत नसेल तर एकदा हा उपाय तुम्ही करून पहा. यासाठी तुम्हाला जास्त काही करण्याची गरज नाही. फक्त हा मंत्र घरामध्ये 108 वेळा चालू ठेवायचा आणि खरा बदल तुम्ही स्वतःच अनुभवाल. जर तुम्ही चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करून जा. चांगला परिणाम अनुभवण्यासाठी एकदा हा मंत्र कमेंट बॉक्स मध्ये टाईप करा. चला तर मग स्वामी भक्तांनो, हा कोणता मंत्र आहे तो आपण पाहूया. श्री दारिद्र्य दुःख नाशाय दत्तात्रेय नमः. ओम 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 श्री दारिद्र्य दुःख नाशाय
दत्तात्रेय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःखनाशाय 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 दत्तात्रेय नमः।
ओम श्री दारिद्र्य दुःखनाशाय दत्तात्रेय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःखनाशाय दत्तात्रेय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःखनाशाय दत्तात्रेय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःखनाशाय दत्तात्रेय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःखनाशाय दत्तात्रेय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःखनाशाय